U dogovoru sa svojim osnivačem, opštinom Apatin, javno-komunalno preduzeće Naš dom, ovih je dana vredno radio te oplemenio izgled centra Apatina. Prema rečima Nebojše Smiljanića, direktora javno-komunalnog preduzeća Naš dom Apatin, uređenje centra odnosilo se na sređivanje leja na šetalištu u ulici Srpskih vladara, te platoa ispred zgrade opštinske uprave. Isto kao i prethodni tretman terena, bilo je površinsko vađenje zemlje, postavljene zaštitne folije, te nanošenje borovog malča i sitnog kamena, a od biljaka postavljeni su četinari topijarnog i okruglostog oblika uz ruže stablašice. Nadamo se da će ovaj novi izgled našeg grada dodatno ulepšati našu sredinu i naš lepi centar. Smiljanić je ovom prilikom apelovao na sve građane opštine Apatin da se savesno i odgovorno ophode prema posađenom zelenilu i uređenim lejama, kako bi što duže trajale, a sam izgled bio još lepši kada ruže procvetaju.